Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, para tamu undangan, keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai laki-laki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya wattuwe degaga ada sitinaja ipu ada sangadinna ada raja asukuru kamarajai lau risesi arajanganna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada Ananda Musdalifah dengan Baharudin yang telah dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sining tama-tama malabikang sura-sura malabikang ia angker ya masiwi ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Upakalabiki nasabak memang alab birata, upakaraja ki nasabak memang arajangata. Walaqad karramna bani Adam majapu pengallahu Subhanahu wa ta'ala kurana pakalabi anak apona Adam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nari kotomelo mak bicara riasange alo binengeng, nari kotomelo mak bicara riasange manika, nari kotomelo mak bicara riasange rumah tangga. Degaga tahu melok bentu set di rumah tangga sangadina yeru rumah tanggae melok mana bahagia. Degaga tahu melok bentu set di alo binengang sangadina yeru alo binengange melok manang manyamakin nawa. Tapi dena cek dek tahu irita tau malu binengang, dena cek dek tahu irita bentu set di rumah tangga, kebahagiaan yang ingin rasakan, ketenangan yang ingin dia rasakan, surga yang ingin dia rasakan. Tapi berbalik 99% apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Magina waddi mapakor jamaah yang dimuliakan Allah Baharudin. Ya. Magina waddi mapakoro nomor sidi bisa saja rilalanna allu binenganna tidak ada rasa kasih sayang di dalamnya. Waddi saja engkau rasa kasih sayang di dalamnya, tapi Tania unlimited, limited edition. Ya, magai engkau batasanna. Waddi janji na puji lakin na nasabak mega duina. Waddi janji na puji benina nasabak macanti. Waddi janji na puji wi nasabak matandre wi abbatirenna. Tapi naufano fana dek ni gagairo, naufano fana dek na macanti, maka kasih sayang pun akan pudar. Sehingga apabila seperti ini yang kita tanamkan di dalam rumah tanggata, maka aja muheran dari kero rumah tanggata dek na awet muda. Waktu na bunga mopi, kata-kata sayang, kata-kata indah senantiasa keluar dalam mulutnya. Ya sayang, agak kabeh karebata sayang. Wih, jul aja pelan-pelan ki sayang. Sekalinya 3 bulan rumah tangga berjalan makura-kuran ya roh. Apalagi nariko pura ni agak sana, pura ni turun mesin, ai de ni gaga, pura turun mesin de ni gaga. Maka ketika di dalam rumah tangga Baharudin ya, tangga-tangga kere bini Baharudin, wih nyaman nah ini teh bini mutu bonde hut. Alhamdulillah. Naufana di dalam rumah tangga ada rasa kasih sayang di dalamnya, maka insya Allah kita akan merasakan surga di dalamnya. Betul, surga di dalamnya, di mana di dalamnya ada ketenangan,
di mana di dalamnya ada kehangatan, di mana di dalamnya ada rasa tolong menolong. Tapi ketika tidak ada rasa kasih sayang di dalamnya, maka neraka di dalamnya yang kita rasakan. Betul, kenapa rumah yang kita tidak rindukan, rumah bahkan kita menjauh darinya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baiti jannati, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, magini wadi mapakor modelena tau malo binengange. Suruga nakatair nakana narasakan magini wadi jaji antara orane nan nia bene de gaga melo si palaba melo mana tongang melo mana cocok de gaga melo mangalasi dimo. Na upan idi melo mana ki mangatoro makunre melo to mangatoro orane melo mangatoro de gaga melo yatoro melo mana mancaji pemimpin de gaga melo amancaji anggota. Maka aja muharapi, saya yakin dan percaya berantakan rumah tangga ta. Ya, ika apa maka de gaga to malo bininga tu baru di menyama mater de gaga. Ya. Muita tu maka ada pacar miase mi cawa-cawa maka ada ni menyama-nyama ni ririta bisa digaga de gaga maka de pesan na tomatota de gaga tasi de gaga bombana de gaga lala de gaga tikunganna padalina tamuta pole ya sana pole sompeng pole batu-batu low sidrap ya aja muharap maka ada malam pulang-pulang langnya aja muharap maka ada aspal materu angkan-angkan lolongan batu-batu angkan-angkan lolongan batu karikil mapakotori no modelena kalau binengange de gaga tasi de gaga bombana de gaga tasi de gaga lala de gaga tikungana de gaga aju de nake pasu de to gaga tau malu binengan de gaga sukara nania susah-susah na ului rilalan na alu binengan nari makuan na naro baja sengadie Musdalifah baja sengadie baruding naupan nang kasusah nariko liwa inan na alena Musdalifah amma ko ki di baharuding ya ko paralui andre ki obat tidur si papeng sur ni mana nak materudang kana cau urapi matu napa manana napa magasana mucalo ya makotoro pe mangidi agasana Musdalifah naupan mitai baharuding ya turi masusa pinadina turi macai pinadina turi magasana turi maranaka pinadina lau ko malawe jenne mu beda mu pakanja kiwi mu pakewi gincumu ye macorai mu pakewi cilamu ye makanjai mu podangi baharudi maka da baharudi kega melo mariolo okko ga yawana lo boye yariga okko yawana bocoy mudang sining umasalang malabiku yang kiri masewi rupang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga na upano mapakoy modelina de gaga melo si palaba de gaga melo mangala maka aja muharapi suruga melo makatai neraka murasakan maka din itu pakilongnya tania maka ada pakilongnya surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan manis yang engkau janjikan pahit yang aku rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga selanjutnya baruding si bawa Musdalifah ya mega tahu tau malu biningang de nulle madicing alu biningan na mage waddi jaji maduraka okoto motonna magi na madoraka ko tomotonna waddi jaji takkalupe ko tomotonna napukangkanga watun na milubuti po kangkangang o ko tomotonna bahkan tomotonna minrengi dui bali bolana de na podangnya anak na makada dininreng melo mite anak na bahagia sipunga anak na bahagia pure ma bene pure malakai bahagia anak na madecing jama-jamana na lupai tomotonna apa sehingga apa yang terjadi
kebahagiaan de na manandungan rilalan alubing magi na mapakoro madorake lori to duai pajajanna yana tu nama kada pungal nabi sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa suktillahi fi suktil walidain riona pungallahu subhanahu wa taala tagatungi pole riona to duai pajajata nareko mario ni duai pajajata mita nanai insyaallah agi jama iya si coco insyaallah agi kata iya si dupangaki insyaallah agi melo ilewi iruntu ir melo ilewi nareko angke riona to duai pajajata magi riona to duai pajajata riona pung Allah subhanahu wa taala tapi no panang kanana madoraka rito matuanna mabusung rito matuanna maka aja muherang nariko ang kamelo ilawi denale si cocoe ang kamelo jama dena melo si runtu ang kamelo yakatai dena melo si dapi wadi jadi tidak ada ridhonya Allah magi na digaga riona pung Allah subhanahu wa taala nasaba madoraka ki rito duai pajajata baharuding tanga-tanga gini motonguna coba bayangkan mapamula becu ya apa mula becu napangkeriki Musdalifah latu magasana maraja latu manca jana dara nantu nasarakangi makanya dia nagaga pada maditu kanjana ya naritu manitu yang ke maraja sukuru lau rito duai pajajanna malam yaskarin nas nigi tau de nama kanja batena mat terima kasih lori padana rupa tau de nulle makanjai batena mat terima kasih lori pengallahu subhanahu wa taala jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala narima kuanna narupa kasingiwi narima kuanna naro meskipun Musdalifah meskipun baruding bendenge angka tahu suruh suju risaliwanna pung Allah subhanahu wa ta'ala sure benewe suju rilakenna sehingga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Musdalifah apa enggak Musdalifah di atas tu kau berhenti paru je tu dia jadi pirasai pennak iya namo de gaga kipas angin macam itu isading mari Musdalifah kalinga Musdalifah maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi makundrai makanja ni sempajana makanja ni puasana makanja toni sekana maka sitoni batena maturu lauri lakena arua pintuna suruga surut tamewi pega na filaini tapi na panang kamakundrai na patadang iliman na lakena risalingkana na sampeang iliman na lakena sehingga magali lakena arwa puluna 70 100 maleka tandrewiro lopo bene gangkana mario lakena liga ongkana ripero. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ki narik ko macei atinna lakenda mi taki di lapo bene na upana mapakor medelena de na paja na tandre ki malaikat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Musdalifah ya ko na pindre ina patadang isalengkana limana baharuding poda-podangi makade pa aja na turiko salengkay mo taro pa panonoy cede ya kono si cede pa panono pi cede mabela mopi nigi mapakoy makunre makade na paja si matayen lodoangin bahkan jangankan wanita cantik cemburu kepada pengantin baru bidadari surga yang ada di surga pun cemburu melihat istri yang mendapatkan ridha suaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nari makwana naroloni mai rilalan ye kesempatannya mari kita berdoa kepada Allah ilawi barakana suratul Fatihah mudah-mudahan ini manange wadi jajeng kasedi tahu ke terima perilodan dari Allah subhanahu wa taala nasabak barakana suratul Fatihah alena nata
Baharudin si bawa Musdalifah angkai mancaji allo bininganna allo biningan ripa baraka ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Alena anata yang kem allo biningan tudak buti riolo tamanang nariko ang kasis samelo nolewi rilalan allo bininganna angka lalapati ruang riwering ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Makotor pemang nasaba barakana suratul Fatihah nania rahasia-rahasia na yang kirilalan na alena to mali biningan ta alena nanda Musdalifah si bawa baruding angkai pasinrekang dalik nari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhasihin niya wa niyatil khalisah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Labidang kurangnya mohon dimaafkan. Narikong kada kuta pasala tak dampangi kamaraja. Narikong kada kutonga majepiatu pole wirpung Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak semuanya kepada keluarga besar mempelai wanita atas kepercayaan diberikan kepada kami, kerjasama kepada Malomo Manajemen atas setelan mic-nya sangat luar biasa sehingga memberikan kepuasan kami untuk menyampaikan agama-agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan nama Malomo Manajemen insyaallah ini sinin yerong kaya katain mancaji perilo doang agayasan Malomo magampang jadi itu asalnya weddingi mancaji sendungan-sendungan dan insyaallah saya doakan mudah-mudahan Malomo Manajemen akan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jelek